Iz domaće pop scene. S domaće pop i rock scene. Dobar dan svima i srdačan pozdrav na početku našeg novog druženja u emisiji s domaće pop i rock scene. Uz pozdrave vama koji ste naravno uz prvi program Hrvatskog radija i danas, uobičajeno pozdravljamo i sve koji nas prate zahvaljujući međunarodnom internetskom programu Glasu Hrvatske. Svi koji nas prate ili barem povremeno slušaju znaju da u ovim našim druženjima četvrtkom na prvom volimo i predstavljati nove bendove, izvođače za koje mislimo da zaslužuju pozornost. Jedni od tih i takvih su i moji današnji gosti. Zovu se Frank Coppola i nedavno su objavili album prvijenac Nikom ništa. Kao što će možda neki iz njihovog imena i primijetiti, ovaj zagrebački bend inspiriran je filmom i legendarnim redateljem Francisom Fordom Coppolom, a nakon nekoliko godina sviranja, stvaranja, snimanja, napokon smo nedavno dočekali da i objave debitanski materijal. Bend se prošle godine javio s 2 singla, Padobran i Čelo, kojima su svakako skrenuli pozornost da bi ove 2025. nakon još jednog nazvanog isto stigao i taj spominjani prvi album Nikom ništa. Kroz tih prvih nekoliko pjesama dalo se primijetiti da su u svojim tekstovima vrlo direktni, promišljeni, progovaraju o unutarnjim borbama i složenim odnosima, toleranciji, uvažavanju stanju u društvu. A slične teme prisutne su naravno i na ostatku albuma koji donosi 14 pjesama. Dio njih sviramo i predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene, u koju su nam Frank Coppola stigli u punom sastavu, što znači da nam danas sve o sebi otkrivaju Almir Elezović, Emil Tomljanović, Hrvoje Zvonković i Damir Hrsan. Ima li nešto, ima li nekog da štima, da čuva sve tajne u pola snage zbog nas. Kad brojim sve stvari bez računa, toliko truda da bi sišao s uma. I ništa, i nikom ništa. Stvaramo sebe, shvaćamo ljubav kao dar i usput praštamo mane, al navike su gora stvar. Kad crtu podvučem, bez računa ćemo toliko truda da bi sišao s uma. I ništa, i nikom ništa. Al pitanje često zauzme mjesto da se nadam ili da se sladam. Bilo bi dobro da je samo do nje. Razloge traži, kladiš uporno se protiv nas i ništa ne vrijedi kad izgledi svode se na spas. Kad podvučemo crtu bez računa, jebeš toliko truda, već se sišao s uma. I ništa, i nikom ništa. Al pitanje često zauzme mjesto da se nadam ili da se sladam. Bilo bi dobro za me, ma daj samo do nje da se nadam ili da se sladam.
je da se nadam ili da se sladam. Bilo bi dobro za me, ma da samo do nje da se nadam ili da se sladam. Bilo bi dobro za me, ma da samo do nje. Ja čitav život ganjam tanku nit meda u mlijeku žlicom koja nije stvorena za to. Pa kažem sebi nikom ništa, al nema goreg utočišta i ne bi sišao sa uma da sam vodio računa da je to nje. Kaže pjesma nikom ništa, ali oni će nam, ja se nadam, dosta toga i ispričati. Odsvirali su i snimili toga puno, jedan dio ćemo i slušati. Već sam rekao, Frank Coppola, pa će nam sad ekipa koja je s nama u studiju emisije s domaće pop i rock scene sve to skupa objasniti zašto je Frank Coppola i tko su oni i što nam donose, a sami ćete uvjeriti da je to stvarno dobro. I ova pjesma koju smo čuli je naslovna pjesma njihovog debitanskog albuma. Almir Elezović, Emil Tomljanović, Hrvoje Zvonković i Damir Hrsan, svi su tu u studiju. Momci, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Moram priznati da nemam često prilike ugostiti čitavi bend. Često se zna dogoditi da dođe samo jedan član, a ima ih 7 na primjer u bendu, i baš mi je drago i baš mi je ugodno u vašem društvu. Baš sam prava manjina danas u emisiji domaće pop i rock scene, ali idemo vas predstaviti, iako kroz ovu emisiju koja ide i četvrtkom i petkom smo već se upoznali dijelom s vašim radom i s onim što ste radili barem prije objave ovoga albuma, a to su oni singlovi s kojima je sve započelo negdje u rujnu, ako se ne varam, prošle 2024. godine, ali idemo, Almire, da čujemo Frank Coppola. Naravno da je meni odmah palo na pamet, aludirajući vaše ime i ime jednog poznatog redatelja, da ste svi ljubitelji njegovog rada, njegovih filmova, pa me onda bilo zašto ovo, zašto ne možda izvedenica od nekog popularnog filma? Pa evo, znači, kao što nas to dosta pitaju, zašto to ime, pa kad kreneš s nekom pričom, s nekim projektom, sa bendom, znači prvo treba naći neko ime pod kojim ćeš raditi, djelovati, to je u stvari onaj najškakljiviji dio. I onda su naravno tu bilo razni prijedlozi i tako dalje, ali s obzirom da smo se onda malo više opustili onako u međusobnom druženju, počeli smo tako pucati neke prijedloge i nešto smo se zafrkavali oko filmova, Kum, ovo ono, Simte Tamte, Apokalipsa, i Damir, naš basista, je izvalio Frank Coppola i nam je to bilo onako, prvom trenutku odvalili smo se, nam je bilo ono fakat presmiješno, da smo se zbiljili i skužili da u stvari nije tako loše. I onda smo izglasili to i tako eto. Evo, dakle, svi ljubitelji Franka Coppole, a band se zove Frank K sa onim apostrofom O i Pola. Dakle, možete ga, kao što si mi rekao, možemo ga izgovarati kako god hoćemo, nećete se naljutiti na nijednu izvedenicu, samo znamo kako se piše. Evo, dobro, u najboljim ste godinama. Da čujemo sad kako je krenula cijela ta priča sa samim bandom. Pa ovako, znači priča je počela u najgore vrijeme, u stvari u vrijeme korone. Znači, s obzirom na naše najbolje godine, imamo nešto iskustva sviračkog i tako. I a to se osjeti u tekstovima pjesama, pa ćemo o tome nešto kasnije. Svirali smo svaki, znači zajedno smo svirali prije godina, pa smo svirali po drugim bendovima kako to već ide, projektima, i našli smo se u neko doba pred koronu i taman odlučili kao nama je to super, ajmo mi nešto napraviti, kao hoćemo na nogomet ili ćemo na probe petkom, pa kajmo na probe. I tako smo pokrenuli band kad korona.
I ništa, osnovali smo bend i godinu, 2 dana djelovali na kak se radilo pod koronom. Ali imali ste barem vremena za dobro se uvježbati. Tako je, da, uvježbavali smo, prali smo, neću reći na crno se sastajali, vježbali, svirali, uvježbavali materijal, radili materijal i u principu kad se to sve malo normaliziralo stanje, odlučili smo izaći van iz ormara i obznaniti ljudima oko nas, evo nas, mi smo bend i krenuli smo tražiti izdavača i u stvari došli smo do Dallasa, kao činilo nam se kao to neki logičan izbor. Prvo se njima obratiti i oni su rekli wow, to nas čini zanimljivo. I onda imate krenule. Vi to još, Da. tog još, rekao imamo, još nije ovo sve. I tako i onda su rekli pa ništa, ajmo probati, pa ćemo vidjeti što će ispustiti. Dobro, Emil je bio tu davnih godina, pričao mi je kada se uvodila Netija u naš program. Joj, davno prije. Da, i u Netiji se sad nalaze i vaše pjesme, vjerovao ili ne. Ne, ajde, odlično. Eto vidiš, dakle iz Fenomenalno. Netije ćemo ih i svirati danas, tako tako da znate, je li band u početku imao nekakvu viziju, ideju, to volim naravno pitati svaki band koji je novi i na neki način koji predstavlja debitanski album, kakva će to biti glazba, u kojem ćete smjeru krenuti ili je to bilo jednostavno, našli su se dobri prijatelji u nekim dijelovima glazbenim istomišljenici, ne samo u filmu nego i u glazbi, pa idemo vidjeti šta će ispasti od svega toga. Prva stvar je zapravo bila, ja polazim od sebe prvenstveno, znači da radiš ono što voliš. Znači nije tu sad smjer, hoćemo svirati ovo ili ono. Jednostavno našli smo se, svako svira svoj dio priče, to nekako, evo, zvuči kako zvuči i to radimo od srca. Evo, to je jednostavno taj dio priče, da daješ ono što zaista osjećaš. I ne vidimo nikakav dalje segment u smislu sad moramo ovo ili ono postići. Jednostavno, ako to dopre do ljudi koji to žele poslušati, ako im se svidi, odlično, ako ne, mi smo već svoj napravili. Dobro, što kaže Ritam sekcija, koliko je bilo želje da se nešto brzo napravi i da se nešto pokaže svijetu, dakle da se nešto objavi ili u početku se možda o tome uopće nije razmišljalo? Ne, o tome se uopće ne razmišljalo. Nije to uopće išlo ni tako brzo. U stvari čini mi se dolazi svako iz nekog drugog miljeja. Mi smo u svojim 20. ne u 20. godinama prošlog stoljeća. Svi imali bendove i svatko imao svoj nekakav smjer. Ja sam bio u nekakvom post-punku, dečki su bili u nekakvom čvrstom roku. Na kraju sam ih zatekao u bluzu kad sam došao u bend, tako da otišli smo miljama daleko od toga. Moraš se vratiti a u ovom korijenima. trenutku bi ja rekao u stvari da je Almir po defaultu pisac politički korektnih ljubavnih pjesama. Koje Ritam sekcija uspije nekako nagrditi Nemoj tako. da bi dobili konačni rezultat, nekakav pop rock što bi se uklopilo u ovoj emisiji u stvari. Jel? Da, Tako da, ide kod nas i pop i rock i sve one primjese što bi se reklo i popa i roka, a slušali smo tu naslovnu pjesmu Nikom ništa i aktualni singl i pjesma koja je izašla usporedo sa izlaskom vašeg debitanskog albuma, a sad slušamo nešto što se zove Jedno na drugo i nastavljamo priču o Frank Coppola. Rekla si samo se voli i mrzi bez razloga. Pusti me, nisi sam, vodi sam taj svoj rat. Nisam ta i nisam to, protiv čega se boriš. Rekao sam, čudan je način na koji sad vidiš me. Pusti me, nisi sva, ti uvijek znaš najbolje kakav sam, priješ skroz, ma šta znaš o tome. Stani sad, nakratko ne ide uvijek glatko, je li potrebno da se par put dnevno oštro spotaknemo jedno na drugo. Jel poanta priče ono što izniče, što smo krivo otvorili?
jer nada je san budni dok je ne izgubiš, ne znaš šta si imao. Rekao sam smiri me, i dalje bi za tebe dao sve. Ne mrzi me, mijenjam se, al ne baš uvijek na bolje. Jedina promjena si koja mi treba. Rekla si, shvati sad kada od mene tražiš odgovor. Moraš znat šta ćeš reći, bit siguran u to da smo mi jednaki i čista suprotnost. Stani sad, nakratko ne ide uvijek glatko, je li potrebno da se par put dnevno oštro spotaknemo jedno na drugo? Jel poanta priče ono što izmiče, što smo krivo tvorili? Jer nada je san budni dok je ne izgubiš, ne znaš šta si imao. Da se par put dnevno oštro spotaknemo jedno na drugo. Jel poanta priče ono što izmiče, što smo krivo tvorili? Jer nada je san budni dok je ne izgubiš, ne znaš šta si imao. Evo, dakle, čuli smo još jednu priču. Almira, ja bih rekao da je ovo nekakva priča, pjesma u stvari, ali ima tu i dosta priče. Kad uzmeš, na primjer, sam taj tekst slušaš, odjednom dosta kompliciranom ljubavnom odnosu. Ili je moj dojam tako? Ne, to je upravo to, i radi se o takvoj pjesmi, radi se o takvom tekstu, znači koji je malo teži i govori u stvari o jednom zamršenijem odnosu između dvoje ljudi. Tako da. Da, jedno na drugo, dakle, pjesma je koju smo upravo čuli, ali već sam rekao, nešto kasnije poslušat ćemo i tu prvu pjesmu Padobran kojom ste otvorili svoj glazbeni put i pokazali se publici. Naravno, kad je nešto novo, a vi ste kao Frank Coppola bili u tom trenutku novi bez obzira na neko glazbeno iskustvo od prije, želiš na pravi način i onaj prvi singl, prvu pjesmu koju objaviš pustiti da te na određeni način primijete i da u stvari pokažeš u stvari barem nekakvo i stilski kakav ćeš biti u budućnosti, dakle i u nekakvim budućim pjesmama. Koliko vam je trebalo, ne za snimanje, o tome ćemo kasnije, nego da se u stvari i odlučite što prvo predstaviti? Pa to u stvari mislim. Ili je izdavač rekao to? Ne, nije. Izdavač je, evo moram priznati, stvarno ultra korektan i ne postavlja što se tog tiče nikakve uvjete. Pričali smo samo o rasporedu pjesama na albumu, ali tu smo manje više se sami odlučili. Mi smo predložili
tu pjesmu izdavač se složio zato što nam se činilo da ta pjesma, baš što se tiče nekog glazbenog stila, ima jednu širinu koja pokriva dosta toga i onako, to nam se činilo kao neki logičan izbor da ju izbacimo kao prvi singl. Damire, što je sa spotovima? Prvi spot, padobran, čak su nekakve objašnjenja, ja mislim, bila uz njega, ali, dakle, svjesni ste u kojem dobu živimo i svjesni ste i da je taj vizualni dojam same glazbe dosta bitan. Apsolutno. Svi naši spotovi su u stvari nisko budžetni, iako to možda na prvu tako ne izgleda. Imamo sreću da imamo našeg prijatelja, stalnog režisera Venu Mušinovića, koji se rađemo od početka. Ništa bez veze ne ide. Tako, apsolutno, sve trendi. Koji nam zaista za skromna sredstva daje maksimum od onoga što smo mi zamislili, a on to još i nadogradi sa nekim svojim scenarijem. Tako da smo do sada svaki singl u stvari popratili i sa video spotom, što je danas zaista rijetkost u današnjim uvjetima koje se nude u glazbi. Ne? Dobro, Pitaću i Hrvoja, imali ste nedavno jednu zajedničku svirku sa zadarskim bendom Sexy Motherfuckersima i kad je bila de facto predstavljanje samog albuma, koliko ste se uspjeli približiti publici? Dakle, govorimo o dva benda, ovaj bend malo poznatiji od vas koji djeluju već nekakvo duže vrijeme, ali predstaviti novi materijal, predstaviti prvi materijal publici uživo, osim onim prijateljima kojima ste možda prije puštali, svakako nije jednostavno, bez obzira na nekakvo iskustvo koje kao glazbenici imate. Pa da, mislim da su ljudi to dosta dobro primili, odnosno naravno da je tu isto bilo naših prijatelja i poznanika koji su također bili na tom koncertu. Pa dobro, moraš na taj prvi koncert pozvati sve koje znaš. Da, definitivno. Pozdravljamo ih ovim putem, ali a bilo je ekipe koje, ne znam, bar ih ja nisam poznavao od prije i vidim da su dosta bile dobre reakcije na materijal i to. Pa ne znam, evo, mislim da je, eto, sigurno da je teško promovirati tako puno materijala u tako nekom kratkom vremenu ili samo na sat. Evo, napravili smo, u stvari to je neki naš drugi koncert u ovoj varijanti, prvi smo imali u Route 66 i ne mogu ljudi još toliko poloviti tog novog materijala, naravno ti svaku bi pjesmu trebao čuti nekoliko puta, pa možda nekad i nešto podsvjesno, koji neki film kad pogledaš više puta, pa tek onda nakon 6. 7. puta skužiš neki detalj koji ti je prije promaknuo. Dobro, nadam se da će vam barem neke pjesme poslušati onoliko puta koliko sam ja, na primjer, Kuma pogledao, pa onda već to će biti definitivno dovoljno. Emile, prvo snimanje, prva pjesma, evo pričali smo o tome što i kako objaviti. Kako je trajao taj proces u stvari samog vježbanja prije nego što ste odlučili idemo sad snimati taj autorski materijal? Dobro, jedan zapravo klasičan pristup, naravno moraš uživati pjesme koje želiš snimiti da to bude ajmo reći savršeno. Ono što je dobra stvar što smo mi već od početka samo gradili zapravo i kroz vježbu i za svirku dok sviramo radimo sve sa klikom i tu zapravo smo već napravili dobar dio puta da i samo snimanje možemo odraditi što je elegantnije. I onda naravno klasična priča, bubanj pa bas i ostali instrumenti i to traje, ima svoj na neki način put. Ono što je nama dobra stvar je to što smo to mogli snimati koliko god smo vremena htjeli. Tu imamo neku prednost, jer to snimamo sve u svom aranžmanu. Prednost privilegije, iako se nekad to zna pokazati kao dvosjekli mač, jer onda imaš previše vremena, previše nekako cepidlačiš i tražiš nekakvu perfekciju, ali snašli ste se. U stvari, ja bih rekao da ste dali sve od sebe. To kaže i pjesma koju slušamo u nastavku, dajem sebe. Na kraju dana vidim tebe u borbi života i straha kao sidro nade i spasa vidim tebe.
tebe. Dajem sebe. Daješ sebe. Kada svijet pokaže bore, rane stare i nove, vidim tebe. Vidim tebe. Kad ljubav naoštri riječi, u zanosu nadi i sreći, vidim tebe. Vidim tebe. Dajem sebe. Daješ sebe. Koliko puta u svijetu od gline mostove sruše, riječi od plime, u kratkom trenu, u bljesku munje, putokasi za moje tišine. Riječi mogu biti mostovi, ali mogu biti i ponori. Ako ne. Dajem sebe. Daješ sebe, 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 sebe. Dajem sebe. Daješ sebe, 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 sebe. U borbi života i straha, kao sidro nade i spasa. Daješ sebe, 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 sebe. Kad ljubav naoštri riječi, u zanosu nadi i sreći. Daješ sebe, 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 sebe. Daješ sebe, 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 sebe. Daješ sebe, 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 sebe. Oni su Frank Coppola i vjerovali ili ne, čitavi bend je u emisiji iz domaće pop i rock scene ovdje u studiju prvog programa Hrvatskog radija. Almir, Emil, Hrvoje i Damir predstavljaju nam svoj debitanski album Nikom ništa, a ova pjesma je Dajem sebe, jedna od njih 13, ako sam ih dobro izbrojao na ovom albumu. 14, ali imate u stvari, čelo je napravljeno u radio editu i onoj podužoj verziji, tako da sam ih ja barem na onom digitalnom izdanju izbrojio, ali evo ovdje ih je 14 na CD-u, prema tome moja greška, jedna mi je promakla. Dajem sebe je jedna od njih, sidro nade i spasa, vidim tebe. Dakle, Da, znači... Načemo autore. Da. Velike pitanje. Kao što je David rekao, teške socijalne i politički vrlo korektne teme pjesama. Znači, uvijek je pozicija autora onako najteže autor objašnjava šta je mislio reći s nekim stihom, pjesmom i tako dalje. Znači, najbolje je u stvari ono što ljudi čuju i kako to sebi protumače. A ono što je autor u stvari htio reći za stvarno bi zadržao za sebe. Dobro, ok, svatko na neki način doživljava pjesmu, ali pjesme
ja moram ipak priznati da su tu pjesme direktne, dakle da ne pričamo u nekakvim metaforama ili da ne pričaš i ne pjevaš u nekakvim metaforama, nego da su dosta direktne, a i bavite se s nekakvim temama koje nam pokazuju da nekakvo životno iskustvo iza vas ipak stoji. Pa je, znači naravno sve pjesme su vezane više ili manje kao i kod pretpostavljanja većine autora, znači uz neko osobno iskustvo, neke situacije koje čovjek prođe ili vidi oko sebe, znači tako da ja sam takav tip, znači ili kad nešto doživim, proživim ili kad vidim, ja to zabilježim, pribilježim i jednostavno način izražavanja kroz pjesmu je nešto što mi je onako jako blisko i nekako najbolje izrazimo ono što u stvari osjećam prema toj nekoj situaciji. Kada govorimo o samim pjesama, evo slušajući album od početka do kraja, a očito sam čuo tih 14 pjesama, ne 13, samo koliko sam rekao, pa mi je promaklo, ali primijeti se slušajući te tekstove da se govori i o dosta, govorili smo na početku, kompliciranoj ljubavnoj vezi, ali o nekakvim temama koje nisu light, nisu lagane, dakle nekakve i unutrašnjim borbama i odnosu među ljudima, toleranciji, uvažavanju drugih, dakle nekakve teme koje nisu lagane, o kojima možda neki izbjegavaju progovoriti. Vi ste se ili ti si se ovaj put ili odlučio, ili to su teme kojima se voliš baviti? Pa to su teme jednostavno koje izlaze iz mene, znači ja ih ne biram, nego kao takve jednostavno izađu na papir, stavim ih na papir. I uvijek gledam, znači kad pišem pjesmu, kad pišem tekst, znači uvijek gledam da to nije onako neki kič, znači upravo to, dečki to znaju, znači ako je prebanalno ili ako je, znači oni se zaustave onda, da. Da, ali sam sebi to ne bi dozveli. Već on dođe sa autokorekcijom. Mi smo tu da to pretvorimo. A onda je tu, tako da, eto, zato su takvi tekstovi, ja se nadam, evo, hvala što si primijetio da su tekstovi, da imaju tu jednu notu i težinu, da nisu ono light, znači zabavna, kako se zove, kategorija. Tako da, evo, to mi je drago da se prepoznam. Koliko band sudjeluje, u stvari, ti si kao autor i glazbe i teksta, kakav je onda taj, u stvari, proces sami? Na onim najavama albuma i singlova ste napisali u pres materijalu da, u stvari, dakle, Almir popisuje glazbu i tekst, ali u kreiranju i aranžmanima same pjesme u konačnici sudjeluje cijeli band. Kako to onda izgleda na probi? Ajmo sad, ritam sekcija, koliko imate upliva u svemu tome? A dobro, Almir dođe s manje više dosta sirovi materijal, odnosno već to nije baš raw materijal, već taj materijal ima i ono... Prva ruka je već je, da, sad treba da samo baci drugu ruku. Da. I, znaš kako, znači on kao autor teksta, mislim, mogu reći da ga sigurno je dovoljno ga i proživio, ili što kaže, ili ga je na osobno na svojoj koži osjetio, ili je nešto vidio, neku situaciju pa je napravio tekst, tako da je sad u tekst se teško više poslije zadirati. Nema tu nešto tekst ne diramo, što dobro, ali glazbeno se to onda razrađuje. Možda dođe s nekom idejom, pa recimo, ne znam, imamo pjesmu ti i ja sam recimo, mogu se pohvaliti. Ja sam malo predložio neku izmjenu ritma i to su se nam složili. Dakle, aranžetski on daje nama potpuno slobodu. Malo čujemo neke stvari, naravno, sa svojim uhom, jel? Pa onda svatko ima pravo na maksimalnu kreativnost, što se tiče njegovog instrumenta, tako da tu imamo apsolutnu slobodu. Mislim, ima tu i pjesama gdje smo mi rekli ne. Pa dobro, da se razumije, znači ima bilo i toga, ne, ali... Almire, evo sad, kao što je i su rekli, koliko su neke pjesme u konačnici doživjele puno veće promjene nego što si možda mislio u tom glazbenom dijelu? Pa ne mogu reći da su baš doživjeli onako maksimalnu korekciju, ali recimo 20-30% ja mislim da i doživi neki oblik transformacije, tako da što glazbene, što aranžerske aranžmana, tako da ali mislim ja kao autor nemam, mislim zato smo prvenstveno tu. I zato ste band. I zato smo band i znači što se tiče Kuma i takvih filmova nije da ja što kažem nudim nešto što se ne može odbiti.
Hrvatskoj, tako da apsolutno je tu znači prijateljska, kolegijalna, kreativna sloboda, znači ono maksimalno. Ajde, dobro, to mi je drago. Baš me zanima koliko je Coppola dao ovoj svojoj ekipi slobode. Nema autokracije, definitivno. Dobro, vrijeme je da se spustimo Padovranu. U stvari da poslušamo Padovran, pjesmu s kojom ste se pokazali. Dakle, pjesma koja je prošle godine, ako se ne varam, u rujnu, objavljena kao vaš prvi singl. Slušamo je u nastavku emisije. Zašto baš ja uvijek naiđem na vrata bez ključeva? Nepripremljen, što čeka me ako ostanem sam? Jer osjećam da to nisi ti, ja više nisam ni ja. Srce je ko padobran, otvara se ako je ispravan. Zamišljam tebe i zamišljam dalje nas. Zaustavljam vrijeme, tvoj parfem me baca u kres. Pretpostavljam sama od sebe da će se popravit stvar, a ne ide ne, kad nema volje, nema ni načina. Ma nismo cijenili to, da je vrijednost u tom, da smo sve ti i ja. Ne mogu sve, al mogu bar to, odustat odbijam. Zamišljam tebe i zamišljam dalje nas. Zaustavljam vrijeme, tvoj parfem me baca u kres. Ne otvaram prozor ni vrata da ne uđe zrak. Tek ono što imaš sam možeš drugome dat. Ma zamišljam tebe i zamišljam dalje nas. Zaustavljam vrijeme, tvoj parfem me baca u trans. Ne otvaram prozor ni vrata da ne uđe zrak. Jer tek ono što imaš sam možeš drugome dat. Sad znam. Bila je ovo pjesma Padobran grupe Frank Coppola, gosti u današnjoj emisiji s domaće pop rock scene, čiji nastupni debitanski album Nikom ništa predstavljamo naravno u emisiji. Evo, Padobran nam se otvorio i pokazao vas tko ste, što ste, a onda su bila ona očekivanja, a što će nam ponuditi dalje. Koliko je materijala bilo gotovo kad je ova pjesma bila objavljena? Znači, cijeli materijal je bio gotov, imali smo snimljen cijeli materijal, znači ispeglan, masteriran i spreman za izdavanje.
i u principu u svom katalogu imam trenutno nekih 30-ak, 40-ak pjesama i od toga smo složili zajednički i već drugi materijal materijal za drugi album, za sljedeći album smo izvukli, a ovaj višak pjesama ću podijeliti to i tako to. Dobro, ovima što ima da. Dobro, ali kad kažeš da je bilo dosta pjesama, je li bilo jednostavno odlučiti se, je li bilo još pjesama koje su bile u igri za ovaj nastupni album? Pa, znači, bilo je nekih, ali onda su dečki rekli ne. Dobro, ali ima tu i ne. tehničke stvari, znači mi recimo imamo tu sreću što imamo studio na raspolaganju, pa onda kad već uđeš u neku pjesmu, kad je kreneš snimat, mislim, to zahtijeva neko vrijeme dok snimiš bubanj, dok snimiš sve ostale dionice, dok snimiš vokal, pa dok to sve izmiksaš i sad to traje, naravno, bez obzira koliko mi ipak imamo, i naravno s obzirom da nismo ograničeni vremenom, možda traje više nego kod nekog drugog. I onda sada na kraju kad sve snimiš, onda kažeš, a ne bi ipak tu, znaš, to je bez veze. Tako da evo, sad smo u stvari izabrali to što smo izabrali, evo, drugi album, nekako se veselimo njemu. Ali dobro, Mislim, treba sad ovaj prvi prosvirati, tako što je. bi se reklo, Jasno. i predstaviti. Ima super bendova, ima super izvođača i nadam se da i ovo ljepše vrijeme donosi i puno više prostora i mjesta za sviranje. Niste ciljano gađali da se album pojavi, ne znam, početkom travnja, pa da onda ljepše vrijeme vam otvori i pozornice na otvorenom, ali lijepo je što je album napokon tu, naravno što je objavljen i nadam se da će biti svirki. Spomenuli ste Route 66 je bio u Zagrebu prva svirka, Saks je bio druga svirka, dakle Zagreb i treba to prosvirati, treba to predstaviti, jer siguran sam da je i malo drugačiji doživljaj kad se čuju i ove pjesme, koliko su one iste, slične, različite na pozornici i na albumu. Pa evo, znači, mi se, naravno, nikad to ne može biti isto, ali mi se držimo s obzirom da smo uvježbali takve aranžmane, međutim u životu uvijek nešto povuče, potegne, tako da zvuči to dosta slično kako je na albumu, ali evo sad baš smo i snimali u Saksu live nastup. Moram priznati da sam jako ugodno iznenađen kako taj materijal zvuči, evo baš ga sad miksamo i radimo. Tako da... Moramo pozdraviti stričeka Stonca tamo. Tako je. Tako da mislim da su reakcije ljudi, ono što smo malo pripričali, mislim, nije da se hvalimo, ali mi stvarno na koncertima unosimo energiju, jako smo dajemo se fakat u to. Recite da ste nabrijani. Baš smo nabrijani. Moramo biti Tako je, baš smo nabrijani i mislim da to publika osjeti na koncertima i da baš i po njihovoj reakciji vidimo da traže dajte još. Evo dobro, pa materijala ima svakako, ali prvenstveno ovaj materijal, ovih 14 pjesama, da još jednom ponovim, 14 pjesama s albuma Nikom ništa, treba predstaviti i donijeti publici i za neke od njih naravno treba doći do toga da postanu prepoznatljive i da znaju kad je negdje čuju da je to band Franco Pola. Spominjete već i taj drugi materijal, ali ja mislim da nije još vrijeme da bi se o tim stvarima i pričalo, da bi se eventualno objavljivalo. Tek su tu 4 singla, tek je album vani i ostavit će se sad ovi naredni mjeseci sigurno za promociju i to je najveća želja. Dakle, upravo to je sljedeća stvar koju izdajemo kao spot za koju snimamo upravo sad materijal je Srce na bradi. Mislim da je 5. ne znam sam napamet koja je pjesma po redu. I znači trebao bi spot izaći do kraja 5. mjeseca, tako da ćemo, planom je svaka recimo 2 mjeseca izbaciti po novi video zapis, video spot za neku stvar sa albuma. I mislite raditi za svaku pjesmu video spot standardno kako ste i krenuli? To nam je onako... Danas samo audio bez videa. Da, nije dobar, ali iako kad kažu gdje se taj video, vidi se na društvenim mrežama, na YouTube kanalu, prema tome neko će ga primijetiti, neko će ga vidjeti, nekakav algoritam će mu ga ponuditi u nekom trenutku i na to treba definitivno računati. Evo, spomenuo si pjesmu koja će ostati single, ali ja sam nešto drugo izabrao za kraj. U stvari, svidio mi se dio pjesme koja kaže samo daj mi sretan kraj, svaka ljubav uglavnom tako počinje, ali način kako se voli ipak određuje kraj. To je dio teksta pjesme Ostati u ljubavi koja u stvari zaključuje album. Nije slučajno.
Nije slučajno, ta pjesma je, ima tu svoju poruku i vrlo je iz osobnog iskustva, tako da sam nju odredio za kraj albuma upravo zbog poruke i situacije o kojoj ta pjesma govori. Dobro, kako band onda proživljava Almirovo osobno iskustvo? Ne, sad baš se razmišljam, mi ga nismo nikad tako analizirali. Kako Da. Ja sam da ima lijek fretno spas. Baš si ga ogolio. Mi se ne usudimo, znaš. Aha, dobro, evo ja sam sad onaj. U vaše ime sam ga sad. Meni je super kad dečki recimo za jednu od pjesma, sad nebitno, ili za neku, kad tako pričamo ili kad predstavljamo i onda dođu ljudi sa strane i komentiraju tekst i onda ovo što su dečki rekli, čekaj, kaj fakat u tom pjesmu, tako da mi je super njihova reakcija. Ja mislim da jedno ti znaš tekstove. Apsolutno u bendu jedno ja, da. Ja još nisam posvećeni glazbi, tako da. Dobro, zato postoje papiri, ekrani, prema tome ne treba se učiti napamet osim autora. Ok, slušamo mi Ostati u ljubavi za sam kraj. Vama hvala lijepa na gostovanju u emisiji domaće pop i rock scene. Dakle, Almir, Emil, Hrvoje i Damir, grupa Franco Pola, gosti su emisiji, bili su gosti emisije domaće pop i rock scene danas i predstavili nam svoj nastupni album Nikom ništa, ali već i najavili da imaju materijala i za drugi, ali o tom potom nadam se onda susretu ponovo u istom studiju. Ali sljedeće godine, ove sigurno neće to biti objavljeno. Do tada vam želim uspjeh, puno sviranja i naravno da pjesme dođu do što više ljudi. Hvala na pozivu i evo samo još da iskoristim priliku da pozdravim ekipu emisije, tebe i sve slušatelje Hrvatskog radija. Ostati u ljubavi uz Franco Pola. Do slušanja. Samo daj mi sretan kraj. Svaka ljubav tako uglavnom počinje, al način kako se voli ipak određuje kraj. Veselje, ljutnja, žalost, sreća nisu monopol. Ona je čekala, a on se nadao. Šutnja ljubav pretvara u pakao. Ostati u ljubavi je kao naći put u međavi. Znam da misliš da te ne čujem, čujem te. I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Ivan Šimec i Robert Urlić. Mislila je ako voli me onda shvatit će. Mislio je ako voli me onda promijenit će. Polovna ljubav dublja je od ponora. I ona i on plaše se izbora. Ma još je čekala i još se nadao. Tako blizu, a ipak nedohvatljivo. Ostati u ljubavi je kao naći put u međavi. Znam da misliš da te ne vidim, vidim te. Teško pristaje na ucjene. Ona čuva 4 zida, 4 istine za uvijek. Ostati u ljubavi je kao naći put u međavi. Znaš da vidim i da čujem te, ljubavi.